Onggo ng Radio Bula Duavata, San Francisco. May Kauti, Keda, Vata. Radio Bula Duavata, may Kauti, Keda, Vata may San Francisco ki Burubura. Sema maing gay waseyani.
Berto na dangi ni de lai atoa i arto mai vewa kamaru taki tukani dola talitunga na dua tali na nonde wasininga o na Vata na kawi vinaka ni moni tende ndai ni ka tini ka vitu ni singa ni vulo chulai venga na vano ni sama tiku mekina na kawi ni kua o kenda wakikamuni wakambula tukani surati kamuni talitunga menda vito mani tukani na nonde wasininga o na Vata ngo tolu ki na vitu na kaloko tiko na nonda porokaramu na gai rongo di tiko ia o ti tiko na vai na tini na miniti ka wakatelanga kena na ne rondo mai vetal no tiko ia ni ke Mrs. Titilia na tini o anda rongo di tiko ni o tina lima na tini na miniti. O nui taka ni o ni mbula vinaka tiko, nui taka talanga ni makari tiko ia ni na mbeo liva ni radio Bula Duavata na kavi vinaka ni moni tende ndai se venga na vano ni seama tiko me kena ke wakaesange matei tiko ni ngauna na nomu ni seama mai ke rauni uninge wasia tiko ia ni dona like, dona share, wakatelanga kena na nito YouTube channel, tiko talanga na YouTube channel, ke wakao ni subscribe kena ina vivu ke talitunga ina kena waka leledi tiko ia ni na vei tuku e so, na nito porokaramu i so, na vei tala noa ndo mai waka iduri tiko ia ni, ina nonda watawatongo, ina vei kavi ni moni tiki na wakarumbuka, endo mbiu talitunga ia ni kena nito YouTube channel o ia na Radio Bula Duavata, ina YouTube, na rauni uninge rongo kina na programa iso ando mai rongo di tiko yani o ia ke bakau ni ando oso senga beka na ngona mo ni rongo da rendre mo ni na rongo da tiko na programa ia na vane awa ia na programa iso na ulutanga iso endo mai vital no taki tiko yani ser na non rendo ngale mai no bulangi ka ketondo mai vital no tiko yani ndonga imbiuti nga yani na tiki tiko ngani vital no ya na programa ya ndonga imbiuti yani kena nito YouTube channel ia no matali tungana non da VCCV ka tungani dina ni kiro tuko na tiko ni kan VCCV indole tali tungani ne ro bakabini binaka kena no munindo vito ko ni tiko mai no munindo sema tiko mai na vesinga ke bakamo ni bolanga mai vena ni sama tiko mai kina na mbiu tiko na edhamu ni kina kata wakarutaki me maleta tiko na idhobi na ilabo nganga kiro wakarutaki tiko na ilabo na $1 na ilabo ni merika rauni na wako yani ke wakaondo na kalongata tiko mbeka mai viti se mai na atu kuka se mai na atu Solomoni se Tonga Samoa se venga na wanoa ni ndo sama tiko mai kina na wako tiko yani vekiumni o yake wakaisa na donu kiumni tiko na mandingi Siva tongona tolu e na rua sangavulu no miniti wakambula tiko yani vekimdo ke de sarana sema tiko mai na kavi ni koa vinaka unitaka ni tekabu vinaka tiko na madhango ndo tali na madhavo ni Vili New ndo tali na madhavo ni Ngaravitavi na nungu wakasama takatinga na nungu lako meithakataka ni koa ndo na wakanananu e lako tiko mai na nungu wakasama me tundo ndonu tinga na wakasama nga me tundo ndonu positive, keep that positive thinking going and na rauni na vivu ke sarva kalevu se mani wakadava na mbimbi ni dola se mani wakadava tu na rakin ni mula ia ke waka me tiko vinaka tingano na da waka sama dei tiko positive tiko sengana lenga and tosa vinaka na veka kede waka mbula tikani vekimdo kede sarna turanga na marama na itao ndo sema tiko mai na kavi ni kua wakatelanga kina ve mika tuitonga mbula vinaka mika vinaka na sema tiko mai wainimbuka na kavi ni kua wakatelanga kina vikimdo na sema tiko ngori mai na rua Grantham Road mai Rewanga bula vinaka mere buki na vanua wakatelanga kina ve kimdo na sema tiko mai Santa Rosa bula vinaka na wanga Egi Joy vinaka na sema tiko mai Maramatau wakatelanga kina ve Lucy ser bula vinaka Lucy wakanduni vinaka tiko yani vikimdo sengatelanga ningule dafti kina mai San Rafael o Mike Louis Viti bula vinaka Mike wakanduni vinaka tiko yani vikimdrau wakatelanga kina vikimdo na Sema tiko ngori mai na city level San Francisco bula vinaka na itai no ke wanga vo wakanuni vinaka tiko yani vikimni wakatala kina ve cheke penisoni vinaka wakalevu na sema tiko mai Maramatau irena tema vinaka na sema tiko mai na ekavini moni tende ndai onu taka ni teko vinaka tiko na nomuni madhaungo bula vinaka Kevin Valu vinaka wakalevu na sema tiko mai se venga na vono ni sema tiko mai kina na ekavini moni tende ndai onu taka ni bula vinaka tiko ni bula vinaka na turanga na marama na ita. Sumu walenga endau do kai
Nada masara mata me huli kena dona no life insurance policy my Lincoln Heritage. Sinanga ya sa nakakil ni tuta nakatil kabitu ni akostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kabi nga ya kina maga tunga ya sala ko mana check. Sengat tali ni bera, sengat sarangan ni bera palilai. In time saranga mai. So tantali warga tera tunda warga. Ko tunggo. Au saya lo wa bengo pa binaktak. Na kampani binakang ko na heritage clinic. Ni. No na binaka saranga sengat tali into na kaya wakatar tutu na kena. Baka na kena pepo wog itu ta. Kami so mi nakila kena timir na vaka. Sen tu kena ila buli waya. Minta samu kina kisi na marong kina ngona mojuri paling bula kakina kam pada waktu na insuang. Baya serangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dodonga so muna claim na lo manurusang bulu ka banewa. Kaya sa ruwa namba kiwati na polisi gaya na lenga, di ko na beba siya oray. Dawi mati sa siyanga. Raw sarana bakalew fo muna telefoni. Text mai kina mas seva walu bandu wa tolu walu lima ena kena itutu kumatalilay. Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani. Para
toka nei tavi seroea mai ve Lia Osborne mai ve wakamaru taki tukani ve kanta e na kavi ni kavi ni moni tindendai na ka tini ka vitu ni singa ni Vula Julai to tolo tungana tosa ni ngauna au ni taka ni tosa vina ka tiko na kena mai tiko vu tiko ndo tali na madhavo ni ngaravitavi madhavo ni vili niu e wakanui ni vina ka tiko yani ke rondo wakanui nui ni lutua ni tavi dhavangai ngaravitu na ve sere so e wakatangi take yani ka wakatelanga kina na ve ulutanga so ke rondo mai ve wase taka tiko yani ndo mai dora ki tiko yani na nondi wasining o Vata na ve kavini moni ti kena wakarambuka ka wakatelanga kina na ve ulutanga o irna bulangi ka rondo mai wake tavi tiko na ve talanoa na ve kavi so kavini koa na sivi na vai na tini na miniti ke tona ve tomani tiko kina ke rato mai na Regional Pacific Islander Task Force ninge nana ma ki tiko mai kina ia ni oti na lima na tini na miniti ne ro ve talanoa tiko ke Mrs. Titilia na tini dona gasini buli marama gasini buli bakadhengu mai na nonda vanua arto sama yamba ki tini ka vitu na nonda to mai tiko boli ongoa baka matapu vale ka sa raunio ni taka kia na veka sa la kuduruma mai ken nonda to bula baka matapu vale ka vakatelanga kina na mbutu rara ni nona venga ravi mai viti koia endo totoka to kina na ve talanoa na ve ulutanga so ke rondo mai ve wasitu ni kina na ve kavini moni te osretika mani maninge nana ma ki tiko mai kina na ve savida tingo na madao na niro mai ve talanoa tiko ke Mrs. Naitini ve kiom nio ni dhalata na niro ve talanoa na vida na madao sawati ninge isikova yani na neito YouTube channel na Radio Bula Duavata YouTube ninge sikova yani ninge rungoda na ve talanoa so kero mai na ulutanga so kero mai ve talanoa tiko ni kina ka suretika mani nana ma ki tiko mai o tina lima na tini na miniti na nonda ngona wakarotake ka kero na mai ve talanoa tali tiko ni kina na kavi ni koa tiko ngā na venga ravi au ke lani levu ve kianda nda ngole mai Amerika da mai venga ravi tu ba caregiving na dhaka e roni ukani nda mai tau awa kia kina na ngole mai Amerika o ia na caregiving ia dona ka nda mai wakandina dina takatalingata sa mai reda tiko wakalevu na nda mai venga ravi tiko na vano levu ngo Amerika na levu ni mate na ve matangali mate e so na ve matangali mbada e so da sangai mai reida da sangai mai rongoda nda mai wakandina dina taka nda mai venga ravi tali tunga kina ia au ke lani levu ve kianda nda sa mai ngarava endua se rua se manitolu sara na oira nei tambangase ka tiko vera na mate ni ngui levai mate mbeka ni wakasama roni tukuna talinga Alzheimer's wat kena dementia mada sawati wakaronga da tiko na tukutuku na onole bongo Amerika wakambimbi tiko i California ki rondo tuku ni tuka ni California wakame sandu tunga na matani tu wakata ki koia ia na wakandindikera waka yadhora na sonabuni wai na UCSF ngona kornibuli ni ronika ni beba karotaki ver na buni wai kornibuli ni buni wai o rotalanga na do bakandindike wakaitabi kina bakalebu en kornibuli ngona UCSF karbakandina dina taxes arbakandi takani ono rototiko na ngono ngwe rototiko ni ono na milioni na leoni vano Amerika e tobi rotiko na dementia sena Alzheimer's so ya nambaki ngo ono na milioni tamani wili levu ya dina ni dando ve walitaka ve kanda na me venga ravitu vera ka tuvira tuna mate ngona mate ni ngui leather ni o kianda talinga e bakamenda sa me ngui leather tu ia ua wase tukani na vida na madao sawati ni awakarita ke dua talinga na kenandau e na tambanongo ni wakarita ka koea ke waka indua ke waka moa ngarawa indua e tobi koea na Alzheimer's and dementia dua na nomu leoni matabu vale se ke waka moa lingarawa na nomu itabi wakadakadaka e lurai ni na rao ni kona senga ni wakila e na ngono ia se na ngono watikina na nomu dakadaka ia wakandei takitiko ni rao ni toru tiko i tolu na mbaki o ti tolu na mbaki sana ngei rao ni o ko wakila na revu ni na mua venga ravi bua indua ka tobi koa na Alzheimer's na dementia koa bimbikina ke tondo vital no taka wakalevu na vikenda na mai venga ravi tu e na tambana ni venga ravi o governo i tambangase bimbi menda na dhiangum koni dakadaka vitu na singa
Ke waka roni ko thaka waka aua ngā, so be it. Tina ka rona aua, se roni ko thaka tolna singa, se wana singa nandona madhawa, me tiko ngana ngona mo dhiangu kina, take a break, mai na baleta na nomunga rawa tiko indua, e tupi koe tiko na Alzheimer's and dementia, kenda na sa venga ravi o tiwe ira ka tuvira na dementia sena Alzheimer's and the sakila ni senga ni ka rawa au sando tukona tuna ngono sendo venga ravi tukina vaya au sando tukona tunga senga o senga ni venga ravi indua ka tuvi ko na Alzheimer's and dementia so na ngona you really have no choice ke baka anda sa ngandreban tina na dakadaka sa lako mai na dakadaka sa tukuni ni indua tuvi ko tiko na Alzheimer's and dementia sanda na ngolenga ni the living ravi senga ni ka rawa. Koia e wakandina dina taki ni na o te roni toru te koe tolu na yambaki o na ngeli wakila na rewu ni nomu vengaravi veira na tuwe ira na dementia sena Alzheimer's. So na kai roni da wakape na ngonongo roni kaya regardless o vengaravi mo endu e tuwe koe tiko na matengo na Alzheimer's and dementia na oso samantanga ni wakasama and lakaduruma na visinga and wakila na visinga na leile ni moa na vekawa ngo e rauni na wakaburea mai na nonda ngui leathai leile na moa leile na dhengu ka senga ninda kana na ngona ndondonu menda kana kina se senga mandanga ninda kania na kakana ka ndondonu menda kania tiko se na balanced diet and liutu na ndo soso drenre menda kania na tolu na menda kana waka tolu e na ndona singa ka me tiko to dhoko na kakana and ndondonu menda na kania se na the kilana 3 food groups and ngona to dhoko ni kana and drenre kongo nea e tiko sona ka vao ya roninda na wakawina kataka menda na sanga menda na waluta tiko kina se menda sasamba tiko kina na kena rawa ni tobi kenda na mationgo na Alzheimer's and dementia. Ertoba kandina dina taka tiko na vuni wai ka ertoba kandikiawa tiko na mationgo na UCSF ni sar kunendo na waini mate sena roni ukambia kan duana tiko duana wakandindike na matangali wakandindike se mona lako animo le lo rai wakabuni wai se mona laki ndikebi wakabuni wai ka rawa ni na kilai sena rawa ni na tobi ko na dementia sena Alzheimer's sena lawa ni vida na baki mai ongo baleta ni ngono ko senga ni andona ngono balabu roni ka andona ngono balabu senga tu kina ni nda kila ni oi ko rawa ni na tobi ko na Alzheimer's sena dementia se senga go erto wakarita ka tiko mai ni sa kunei tiko indua na kala wakana teste se mona na diagnosis ke wakaisa lo revi ko ni rawa ni na tobi ko na dementia sena Alzheimer's e tiko sona ka erto nangai wase tali tiko mai ngo sengai kuninga se rangai wakandiki awa tiko nga ena ngonongo nandona ngona sa roni nangai wakandi takikina me wakanga na nondalakani menda sa laki dike vimbeka kamanda wakana mammograms sena pap smear na matangali lo reva ya menda lindikevi me roni na kilikino iko na roni tobi kongo se sa waka na rawa ni na tubi ko na loma ni vida na mbaki mai ngo e batiko ya na veka rto sa waka deke batiko na vuni wai ngo na UCSF tuku rongo binaka baleta ni deke la ke de kenda na sami vinga ravi tubi ira ka sa tubi ritiko na matingo na dementia sena Alzheimer's e senga ni kara rawa we ira na vinga ravi we kenda da la ko ani da vinga ravi ira wakati la kina vira saramandanga na nondra leo ni matabu vale songa na ka me da raw ni na wakabura waka sama tu wakambimbi na burubura lewu kanda sama itu kinongo kanda sama venga ravitu don iwase lewu ni KBT ai toke ngole mai Amerika enda mai wakaidor tuna dakakongo na venga raviti ko vera na tambangase bimbi kina menda na dau kilatu na ve kai so e ado mai wakabuni wai o irna wakandindike na keina bono kanda sa tosa tiko kina na ngonongo sa watongo itini ka ono na miniti me vana kaloko na radio Bula Duavata na serka taravango ono ve wakambula tiko ni kina ve kimdo na turanga na maramanita mai na Gading Road ndo bula binaka na head girl o
Warawanga wo ka wakatala kena ve Lucy bula vinaka sevo wakanui ni vinaka tukani ve kimanrau wakatala kena ve kimanrau na fongs nui taka ni tekabu vinaka tukana madhango kimanrau na ve sikula drambula vinaka bula vinaka nau likui valu e kari vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavi ni kua bula vinaka si stava se madha se tareki vinaka wakalevu na isa raki susu tiko ngoma inonda wakanui ni vinaka tukani ve kimandou wakambula tali tunga yani ve waisa lea wanga levu isa ndombula vinaka sa ndo tiko mbeka mai ve nui taka ni ndombula vinaka tiko bula vinaka nau pasipa nene levu vinaka na sema tiko mai na kavi ni kua Wani and Jen Malu, thank you for tuning in. Bula vinaka Jolie Suma, wakanuni vinaka tukani vikimdo. Luis Koro tui the kau, vinaka wakalevu na sema tiko mai Australia. Na singalevu ni kua, bula vinaka neila chileta na wangaliva. Wakanuni vinaka tukani, bula vinaka yanu, chosate kisavo, vinaka na sema tiko mai. Wakanuni vinaka na venga ravi adu tiko mai Sanangori. Bula vinaka Sister Elizabeth Eve Taito Sikivo, nibula vinaka. Wakatala kina ve mare da lalanga vesi vinaka wakalevu na sema tiko mai Australia Amy Sauletha ni bula vinaka Amy wakanuni vinaka talitungani vikimdo Sangtala ni uletha vitikin na Wulangi, Saula, and Bayview Heights may nambua, wakanuni vinaka tukani vikimdo. Israel Tawakia, ni bula vinaka turanga na Itali, vai Leoni, vinaka wakalivu na sema tikumai na kavi ni kua. Sangtala ni uletha vitikin na Mere, Wuki na Vanua, ni bula vinaka, na Ruandua, Grantham Road, may Rewanga, wakanuni vinaka tukani vikimdo. Sangtala ni uletha vitikin na Chemesa Kufefe, ni bula vinaka Chemesa, bula vinaka Bola Koroitamana, nimbula dombula vinaka mai vitia wakanuni vinaka tukani vikimdo and single level ni kua pengana vano ni vili ni utiko kina wakanuni vinaka ninda na venga ravitiko and matan rende
Say Kemuni, looking down on my knee. Say Kemuni, say Kemuni, say Kemuni, looking down on my knee. Do I Manda mai tauro na lingangu mendaru sana bau usani ala ala kerea endai me koni ala Say Kemuni, say Kemuni, looking down on my knee. Say Kemuni, say Kemuni, say Kemuni, looking down on my knee. Condena nandondomo maroroya na vekila itawa mundo na marauni alongu isana watingu mekwani Say Kemuni, say Kemuni, looking down on my knee. Say Kemuni, say Kemuni, say Kemuni, looking down on my knee. Say Kemuni, looking down on my knee. Say Kemuni, looking down on my Endona mate kuniti wale bobeke anda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kuneini ndua mana bayatini corona nini bunua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna matengo na hepatitis B. Ongo ili bwake na kenaroni betobi sena tobi kuna matini ngadangada se liver cancer. Endende mendo kila kesate bikwentiko. Mebakani sanga soti likene bakatakela kila se symptoms bakabo kesambimbi na mate. Mbimbi ngone kila mono bakandi kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 527 ono vituva 51 sesi kobana nono to website www.sfhepbfree.org. Yavalata dionangai velata en radio Bula Duavata. Veitalono te kina na vika membaleta na nondon Bula
mai we ira na Canada mai na tambana ni Bula so. Nasi na puni wai. Promoda na bana kaloka na vea kabili tu city and a veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni life insurance kanga niti kanda na kaiwiti Amerika. Wakai lavo e na wakaropuka. Radio Bula Duavata, San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. So if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya bakay, longa-longa binakamayan sana kandua, sana tiko binakatalingana kena isaw. If you are thinking that, you will attract that. E na rao ka lang nga nito sa na kemo isaw, may baka na ibakatangan na yan din inomutungo. Prangoda na imbalan-balan ni Vaka sa manggo kinabunga tayo na nonda programo boro taki. Ano ono na kaloka na via kami ni boro muka vi kemo do ya Amerika. Doon na kaloka na singile ni boro ay vi kemo do may viti. Wakay labo e na boro muka. Prangodi kina na nonroy baka sala na Canada e na vi ka wakay labo. Radio Bula Duavata, San Francisco. May Kauti Keda Vata mai. Villa Tuna Edelai Ovala Wivaka Lolom Tuna Bay Senica Rinroka Roka Karula Elake Sera Anda Diva Lamatam Sakem with love Ando momemele ela kilo ya Vakamo sia na tom Nando mo ni wakatagi Anda ni wala mata Isakamba Saleya Andi Anda diva ni raila Kava ka isa Vai kavoro na todo Na vecina Vai kavoro na todo Na vecina Totoka nei tavi se roe amai berto nei lawa na Bula tale sa handende sa mbalawa na ngauna ndangai mai rongo da tiko kina na ndaman rito mbalalo ali tuni wakana nanu nda tumbu daki mai nda rongo da mai na non rito sere kanda se rongo da tinga kanda na rongo da tinga yanda waka vina vina ka tiko and kena sami vivi sau tiko na non da buru-buru ni wakatangi iliu nda rongo da mai na sere na ngoner do langa sere kina o tiasangi katoni tu and na records lelevu o tia sangela ko mai na cassette tape sangela ko mai na CD na USB na ngonongo na langasere sa ronin da rongo nga na biusando upload se upload se download ya ni kina vi app sera tu na non da mona liba dona vitala no vina karua mi vakaidora tiko tupe ke na
Dorbo se na turanga ka didi wakatiko na Seesaw Production. Winga rabi talitunga na TV, na FBC TV. Turanga nei tā, turanga ni nei tā sire roa mai vital no tikani na madao sauti liusara na be wakarara mataki ro mai waka edora tiko waka bimbina no na waka madala taka tiko turanga nei tā na lako tiko ni wakatangi na ngonongo ke na ngoni sala se na bekai ro ni ta waka edora menda bukeira ke na ndolanga sere mai viti ka me rao talinga bale tongo ni ndona ka na talendi ke tondo vital no taka ndona ka na talendi e tume viti yango e sa rao tu kina na roninda ka ni kenra manrai na Vata na idurdur ni buli na veka kede sa rao ni rao tiko mai na nonra pakanga taka tiko na nonra talendi e na nonra langa sere ya o kenda roninda na vitoko ni tiko e na nonra langa sere se na nonra talendi nonra wase tiko vikenda na nonra talendi mai na nonda wakaidori sona ka waka madala taka tiko turanga nei tā, ndu virangon na YouTube, ninda na levunga ni nonda wakarongoda na sere, levu ni nonda wase tiko e ani, e rao ni na e sana lako tiko kina na ilavo, kiwe ira na ndaulanga sere, o ira na ndau ni vudu, ira na ndau vola sere, ndaulanga sere, koe ana vida na ngoni sale rao ninda na vivu ki tiko kina, vi ira nda vitoko ni tiko kina, baleta ni sa ambau dua tani saratonga na i wakatangi ndengende ni wakatangi, langa sere kandarongo da tu mai viti. Yanga son kairo ninda na wakaidor tu menda vitoko ni tukina vira baleta ni o kenda da kelatu. Dendo tali taka na rongo i wakatangi na langa sere nanda nisi na veka keda vai anda do tali taka tu. Koero ninda na wakapatu sona kamera ninda vitoko ni tukina vira me rao tali tunga nira le mbula tukino ira nira sa wakanga taka tiko wakavinaka na soli se na talendi e rasa wakalunga tataki tukina. Vikumni ni ada lata na vital noia usuritikam ni mo ningai sikowayani na nito YouTube channel Radio Bula Duavata YouTube channel sa tiko talanga kina na nonra wa vital no tiko o tupe bota ke turanga ni tamai na Seesaw Production tiko talanga yani na nito YouTube channel ningai sikowayani ni reida na be programa so en beauty ko ni kina sa sibitonga na vai na 5 na miniti haka vitiko ni moni tina ikatika vitu ni singa ni vulu July honu itaka ni uni bula benaka tiko benaka tiko ndo tale na madao ni vengarabi madao ni vili new wakanu ni benaka tiko yani ka suritikam ni na ndona ngona leka ngo kito na vital no tiko kina kerto na vengarabi tiko mai na Regional Pacific Islander Task Force and otina 5 na tini na miniti kiro na vital no tiko ni kina ke Mrs. Titilia na tini ninge na ma kitiko mai kina yana ngona mandanga ngona be bakambula tiko kina ve na dua ni bula benaka na dua wakanuni benaka tiko yani ve kimdrau kim bubu jo mai pedaluma wakatanga kina ve serima ratu ni bula benaka nei ta wakanuni benaka tiko yani ve kimdo na na valni wala ni hat mai vali levo benaka na sema tiko mai and kavini kua wa bote ni batasa tiko na raki mai nonda wakanuni benaka tiko yani dona tadingo ngai lisunga mai na singa wakaruai tuko no koe tadingo o wala ko ngona batangango ne mbaki sawati yango ngai lako talengo san dua tani sarangana wakatagi dengan ni bottom batai wakili tu mai nonda ironi ta wakambau tambaleta na bibi sonin rakin ta sawa kilatu ngonongo global warming climate change na vekavaya it's real, it's happening. Ke wakanda kai tiko ni lausataki, ia o sianga ni kila na burubura da wenda tiko kina. Wakanuni venaka tiko anu wikim do mai na walni wala na hat mai viti, wakatanga kina ve mero ni rokondraki, ni bula venaka seri maratu. Henrietta Atalifo, venaka wakalevu, bula venaka Michael Timote, Meriani Dhamila Kemba, o Ginal K. Sangita. Vinaka wakalevu na sema tiko mai vikim do na wakalisi na hat. Tuivanga if vinaka wakalevu na sema tiko mai dina to dhoko. Ya kiro na gebe tal no tiko kino yake Mrs. Naitini. Ndona tikina vinaka ni kutadhaka mengori. Bula vinaka Luis Koro tuidhakau. Vinaka wakalevu na sema tiko mai
mai Sydney, Australia, ni bula vinaka bula re waisia Bushanti. Vinaka wakalevu na sema tiko mai sabu e na kavi ni kua wakatanga kina ve Chemesa Kufefe ni bula vinaka sistava se mata se tereki. Wakanuni vinaka tiko ani vikimdo vinaka na vena numi tiko mai sanga talanga ni ngole tafitike na waisa leo wangalevu. Do bula vinaka Mr. Wangalevu. Wakambula talitungani ve Disa Itoro vinaka na sema tiko mai San Rafael. Wakanuni vinaka ni totoka tunan raki mai dhaki ngori wakatala kina vitina itima roko rasei. Nimbolo vinaka wakanuni vinaka talitunga ve roko rasei etonia tai bunga le ni wasoti au tai levu ndombolo vinaka na marama na turanga na ita. Ali no
buna no mundau ngalubia senga nilkila sembalen dina libede e buna no musanga lubia Bongo na programa Warotaki man Original Pacific Islander Task Force and a radio Bula to San Francisco na Kauti Keda patamai. Nimbula ni matawina ka mai se venga na vanua ni sama tiko makina na kavi ni moni tende dai na katini ka vitu ni singa ni wala cholai na ngona bakaruta kiongo me bakai vi toko ni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force. Ni songo ka do venga rabitiko ngoma tu saratiko na kena sangai menda mai vaka longa vina kataki tiko na ito ke sang walanga ni kenda na kai vitingo iratalanga mai na be matani tu mai na wasa Pasifika kanda sangwa
wale mai me tamai wake tiko na vanua livungo Amerika. Roi tungana I tukutuku to ngandrava tiko na task force ndoi tungana o sosa waka dhaka senga ni rito mani rao me kina me nda mai vital noa se me kito mai vital noa na kawini kua ia ruangana I tukutuku ngandrava tunga me nda mai wakana numi tunga kina na nda usema tiko mai kina radio Bula Duavata mataini tukutuku ya memba leta tiko nga na matingo na hepatitis B lewu sar na vanua sa erto kilani sa tuba karau me ngoleani laki dikevi senga ni dona ngona balabu na nomuna laki baka dikevi sena kena laki tori nandra memba leta tiko na matingo na hepatitis B lima walengana miniti ya mo ngoleani le tori nomundra lima walengana miniti senga ni so min dona ka na beba no so o ni kilani rauni o ni ndole lore kina bakabuni wai ke tondo bakarita katiko yani and radio Bula Duavata ni lebu sar na vanua itu rauni ndala ki lore kina bakabuni wai ka senga ni nganderbi kina na health insurance senga talanga ni do tarongi kina nda bakapepa si senga keba kam tanga era taronga mai senga ni kena imbalembalea ni sandana dhambe kronika sandana ripote taki se dava me baya senga keba ka na taronga mai ambale tolenga mena rauni tau dhoko tiko na kena marui tiko na kenda bola tukutuku na ngoleani mendele lurai wakabuni wai na vi tambane so sen vi balni wai so sen walni mbulai ya na kaibi na kakina na banua libungo Amerika wakabimbi tiko California ni rauni kona laki lurai wakabuni wai senga tiko ni ngandrevi na nomu na health insurance sen nomu wakapepa tiko mbeka si senga rauni o lako animal laki ndikevi na dona matin ka sa kunei ni sa totolo saratiko na kiana tete wakambimbi tiko be kenda tome na wasa Pasifika na kai wakandoma mbula kina ni senga ni na kilai se senga ni ona kilatu mandanga iko bakate kiko ni sa tobi kutiko na matingo na hepatitis B goni sala wale ngai roni na kilai kina o yake wakai na laki turna mundra me laki ndikevi na mundra me baleta na matingo na hepatitis B ya ke waka sa tiko biko na hepatitis B ngai senga ni o laki lore wakabuni wai sana rauni na laki wakabuna sara na cancer ni ngatha sena liver cancer ya ke wakai senga ni lurai wakabuni wai mena solibi kuna boni kaumo na ngunuba ni sembera ninge laki adhawayani ndo na iwakatangi ndingende kasa mbera na kena laki garabi mberna nomu laki garabi wakabuni waye yana kai bimbi kina menda ngoleani nda laki dikebi membaleta na matengo na hepatitis B ndo tali wakabimbi tiko beira na se tiko na nanrambaki nimbula me raunira wakalubeni irna marama raunira se wakalubeni koe bimbi kina baleta ni ke wakai ko etubi ko tika na hepatitis B senga ni dona ngoni sala rauni ko na kila kina na senga mendangani wakila no symptoms senga ni dona kena wakatakila kila ge wakalubeni ke wakai senga ni dikebi rawa na mateo ya se mea kunei e nanga kena ngona totolo e na rao ni na e sana laki tauba na ngone na sudhu mai na ngone sana sudhu watakai mai kena hepatitis B ka rao ni na wakarere wakisara ke wakame sudhu i dona ngone taubi kua na hepatitis B senga ni se lau kune se lau raito ndonu doya kena na nomu na waka dina taki ni ke wakai senga ni on lore wakabuni wai se on dikevi e rao sarangani kona laki tauvi cancer sena liver cancer cancer ni o kilando tukunitu cancer ni ngatha na liver cancer mandangada do batungo nungo wakasama o mbaleta ni ke wakaindu e wakatavako tiko do e wakatavako mbeka se lewu era tiko be maliwai do kana tabako se ndo ngunu endo ngunu o ana rau na kena laki tobi kwa na liver cancer ya o tia da gerongo de so era mate ser tobi cancer ni dava cancer ni ngada yo senga ni ndo tabako senga ni ndo ngunu se metiko maliwaira na ndo tabako yangeli tobi kwa na cancer e rawa ni baleta ngona ngani tiko wana ni atobi ko tiko mana hepatitis B senga ni kunei senga ni le rewa ka buni wai na kena ngono totolo kasala ki wuna sara me laki tobi ko na liver cancer songa na ka ya me rani ndana wakana numitunga ni kina au kelani onda wasosto wakadaka dona ka livu ngose na ka ndendre mendala kwa ni ndalilu rewa ka buni wai ya
ko ngā do tukuna vini tai vale. Kila, e so e ratu e na sana vanua, rendre tu na nonra la kilura e wakavuni wai, o i ramai viti, rendre na nonra la kilura e wakavuni wai, kia wakamandanga e rale lura e wakavuni wai. E sona ngona e sa lava ki mai na kila mena li saumi, na vi kai so, me ona laki wakaidori viko, e na lomulura e wakavuni wai, nei lavo li levu, e lava ki mai ka seanga tu, se seanga na insurance ia, seanga talemandanga ni tu na misini se na ngada so ka rao ni vi ngada ni lo reba kubuni wai me baka enda sa mi reda tu ena vono levungo Amerika. So let's take advantage of this opportunity ni nda tiko ana kina vono na vono levungo Amerika seanga kina nei olumbale ko ngai you just need to make the time nangau nga mo lako ani mo laki lo rei kina wakavuni wai ko ya 5 wale ngana miniti na balavuni ngau na me laki tori kina na nomondra laki ndikevi tiko viko na hepatitis B se seanga rauni na vesa o takana nondambula ke wakai tiko e sona mate kanda seanga ni sendikevi na kena ngau na totolo e rauni na wakavu lenga sara ko ya na karuanga ni tukutuku e rato kere tiko mai na Regional Pacific Islander Task Force me mai wakana numiti kina ngove kenda na tiko en Alameda County wakatalanga kina na Santa Clara County. Songo lotu, bikim don songo lotu ni tauke se na kaiviti, lotu wakaviti, kandau tiko en County Ruongo, Santa Clara ke Alameda County, don kere bisureti wakamamasu, erto wakaidora tiko ani, the Regional Pacific Islander Task Force, o yabir ni tambangoni, don abitala noa sangai tiko mena tekebu, en don songo go me rawa ni ravuna buke tiko kina na nonde tambangone. Tambangone tiko mai na wasa Pasifika kanda sa mai ka sarangole mai sora sange mai tumbudaki tiko ana bono livongo Amerika. E livu sara na lenga e sa mai kunei tiko ni ralakuduruma. Livu na rendre ralakuduruma goindona ngoni sala kana numa na Pacific Islander Task Force. E dhaka wate tiko ke na State of California me rauni na buke kenda na ngole mai kenda na kautamate son da sa ngole mai da sa bimbi mai na nonda vanua da sa ngole mai Amerika kanda sa mai waka tiko ena vono livongo waka bimbi tiko California go ndona tambana e vengarabi tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force menda sangai tiko menda buke ena vitambana kede sara de non tambula koya non retu visureti tiko mai retu kadi tiko mai wakamamasu na Regional Pacific Islander Task Force we kimdo ke desara na liulini loto e na tambana wakaviti se na loto wakaviti Assemblies of God na loto isale na All Nations CMF wakatelanga kina na loto kavitu ke wakaer tau tiko na tambangone e na nomundu i songo kere wakambimbi ke rani ando we tartara mai ke na Radio Bula Duavata me rawa ni nangai soli tiko ani se me nangai se matikim do ke na Regional Pacific Islander Task Force e na ke na sangai tiko me wakaiduri se me teko wuta ke na vitala nongo e na bukundra na ngone me rani na mai dua na wanua me rani na mai rongo tiko kena se da mai verongo tiko keir na ngone balata ni nda kelatu lewu na ngauna nda se ngone boli mikina lewu na ngauna e tuna kai nda laku duruma nda senga ni nda ubia laku ani senga sona ngona nda senga ni ndondo se nda senga mandanga ni nda vina kata me nda mikilao na ke tana ve kai nda laku duruma tiko for so many reasons yo Ngo kongone asanga tiko kina na task force ke na sarto sa sema tiko mai ni songo lotu ni Samoa go na Assemblies of God na lotu isale verto mena tambana na Samoa ka same sangai tiko ngo me tiko butaki en don na vanua na songo me roni na wakarara taka na nrongo mai na ngone ramai vital no rawa sena vikara la kuduruma tiko me rawa ni tona wakalatila tiko kina se sona karu ni tona dakava me rawa ni ra tango maki tiko kina na ngone mai na nonra li rawa itu e na vika so kanda sakila e tu e na burubura li vango nonra la kora li vi muri e na kania na waini mate se na kani vi wakamatini taki na kia na vi matangali e tongo e na vanua livongo wakatala kina na vira na lako wakilala na gangs na ndakai ni sa tubo wakararo taki tu na kena woli na ndakai na vi kawao ya e rauni na vi wuki sarakina wakalevo ko ya wakamamasu tiko na Regional Pacific Islander Task Force wikim do na songo lotu ni kaiviti se nei toke loto wakaviti kandau tiko e na
na county na Alameda County, wakatanga kina na Santa Clara County ke rauni do vitartara mai kina Radio Bula Duavata ni bola ngā mai ona wuninta kua se vi Pedelina Novo se vi Tali Matakimbau ka rauni ke tōna ngai se matikemuni kina Pacific Islander Task Force ke tōna isongosongo karto sa mai loko wata tikongo na kina sangaitunga merangaravi se merabukei na nonde tambangone na vi kautamata kantangole mai e na vi matunitu e so mai na wasa Pasifika. E ana i tukutuku e rua ka ki rei tiko mai na Regional Pacific Islander Task Force menta mai wakana numi tiko ni kina. And I kawini moni tiendendai and Radio Bula Duavata ni sa sivatangana va and a rusanga vulu kawala na miniti. Ongo na programa Warotaki mai na Regional Pacific Islander Task Force and a Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda patamai. Mai tamani tiko na nanda wakarongo sere ne kawi vinaka ni kua ka unitaka ni lutu e tiko ni tawi dawa ngai ngaravi tiko se venga na vanua ni seama tiko mai kina ni mbula ni mata vinaka mai wakanuni vinaka ni mbula vinaka tiko na numa tiko ngā na venga ona kede o ni mbita mai na edhamuni o ni vola mai se vena vanua ni seama tiko mai kina biu tiko na edhamuni kina kato wakarutaki me mbaleta nei lavo lavanganga ke ro wakarutaka tiko ngo me nangai nomuni nangai madhala tiko na ngona e oti ni singa ni vulongo na bula chulai na madala tikino de sano na tiko na kalongata na bula sawa tia kalongata tiko kino ma reda lalanga vesi mai Sydney Australia na VCCB talanga ki roa wakaidora tiko go indole tiko ngani no munindo beto koani no munindo seama tiko mai ki na Radio Bula Duavata bula vinaka Louis Dexter vinaka wakalevu na seama tiko mai Sydney Australia wakatalanga kina wikimdo ke de sara mai na Zion Shopping Center do bula vinaka mai tawua Solomon turanga mai muri wakanuni vinaka tukani vikim do e nei kawi ni kua wakatelanga kina vi ana vusamu ni mbula vinaka ana vinaka na seama tiko mai do mbula vinaka talanga mai Marylands mai Australia wakanuni vinaka tukani vikim do mai San Rafael do mbula vinaka na seama tiko mai San Rafael mai Petaluma ni mbula vinaka Santa Rosa Sacramento unitaka ni mbula vinaka tiko ka wakatelanga kina vikim ni ke sarna seama tiko mai au ke lani sa leolevu venga ravitiko na city level San Francisco ni mbula vinaka.
Endona mate kuniti wale bobe Keda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana baya tini corona leni winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi retiku na matembo na hepatitis B. Ongoli wadaike na kenaroni betobi sena tobi kuna matini ngada se liver cancer. Endende mendo kila ke sa tele kwentiko. Me bakani se musotini kene bakatakele kila se symptoms bakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngone kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter termai kena telefoni 526 ono vituva 51watolu sesi kobana nono to website www.sfhepbfree.org. E levo tu na vi matangali life insurance e Amerika. Ka levo talanga na kena indu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance e nganiti kenda mawabina ka na ito kay kanda sa may bungi tiga-tiga na buno levo mo. Kaya wala may wangande sa may bunga tiga-tiga today. O tabi matitiko si Sen. Raw sara na bunga leo fo. Katiko talanga na ilawe maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Na company doon nga daw sa mga claim e na loma ni rosa nga bulu ka pa na yawa kasama niya na lenga isang oti karuan na yambak. Siko mo na website ka tungkol sa text by kinabasi ng walu-walu-walu-walu tolu-tolu-walu-lima e na kanay tugutugong matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Na nonda biti ke ngasi ni buli paulange reki rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule ve kemudo e Amerika tini karona kaloko ena singale buli baka romboka ve kemudo mai viti ena radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata. Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai wase